non ataba birta ke than pon je bang nili thari jit kramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang Lawrence Taro cancer ke su cholong bang pu pan si ke chalang ji phan CM Dr. Turam rong hang lapen ki em sul jo rong phar tum phan kera pa hang Fishery long lang chinu dam pen arta ki chum hek bang thom klim samaratum apran ki dam nang Korganti MSc consensi ke parapon nupak tiling arong long to work hinu parpi ga jog rada tum pen kisung nang Hawar khat ang kangalong kidam tangar ni tomon karting ki thike jaba jok pen ong dung hemrit kana hokdun non biutang ton pen lang poning sinang Lakhain ke oresi Borjan MSc consensi ke parapon kanya berong amegar Lawrence Taro bang cancer ke suga chilong pengan aningkan dutanglo Lapan kedam tang ningkan ke thoma prangban si lebang suki su pa media jiaphan pura Dimapur hospital along si silang pon bomlo lebang su si ke silang bom apora hutpen same alang litum akhia dat longli phelang lapen alang litum ka chupareng ason don lapen ke don rapatum pen chirap chitu pen si alang litum silang pon bomlo suki su silang bom apor husami ang thek ki mi jiaphan ka vidra jogsi lapen alang litum akhia dat ka bi dera jogpen puthoda bangsu kisu ka cholong abang phupan same hem chaban tu dedlo non ba ke Lawrence Taro bang so aphiong ahir kang tangra ga joksi jo padap sami an chutek thesi mekri megrang masi chichak nang tagra pronglo la silabang suki su gispa media jiaphan matelabang suki su phan kilang pon jiaphan Karbi Longri Council CM Dr. Turam rohang lapen ki em sulju rong phar tum phan nangra vek tha pusi alang litum pen chuning ripon lapen ku mane bang phu bang phetum jongsi aningi me pen kirap dun chining hang lepadangti account number 4157 5643963 Lapen IFC code SBIN 0007051 Lapen contact number 600181243 Lapen ge 8472081497 along Humri Ignun Hidipi pen sarpin polisu Karbi Longri Abirta Dimapur ke kontan ni indah no mana dan hokan ni itu ni ke kontan kau adalah hiti long di antah sila elo nah ni di kot kusum antah un anam bot itu nak kurang do nam naga hilang ingu dah mas mana dia tu macam tidak do pulang pada ikut lo Mana ho cepon tidak lulus sengit, nanti kemana? Anak apa? Nanti ni rilu. Tang tu lah dak aling the tu nak local CM tu nak dak thor dak lah local MSc macam surjorong pala dak nak kumbri sanang tu sambirta ke part sum dulu mah. Avelang deh. Nanti tu kacing kian body elang mah. Body elang. Sepini bangke, jadi tu lah ni po dan anak itu kisum si alam si caklang lo non kami hem si alam han bati wok lo nasi ni litum do anak kipen kami dap er lo nasi non labang so akan sar ke thedong abemar nake nami tu badong ke sini lagi nasi kimi ke jok lo phat sini litum ke dak pini media hoi phasa me nang phalo nasi pini karbing long akija tom hasta me ni litum tuning rilo akirap ji phat lapen dak local CM sojorong phar phasa me akirap kilong jipat abe mars dame dadak wang pen alang li phan tame nang lang ason te bosin ritum tuning gilo rap vek nang gi bosin ritum tuning gilo ini dah hangkian so mak lantan ni efek kita no nang ritum hanang tuning gilo so nang ritum nang rap ikha kian kami nang ritum ga ikami sung dep kana jok alang li kisu ki pangji ni kan ke thom li lo se ritum Perang sinan itu lah dia tu macam ni akiru pilo dak kiwang pen, nabang so kisu nang kumri potame securu lo. Perang sini ni kan ngeda mi bangke lah nilip pulo kisu bangke, alang limen ke Lawrence Taro, nilip bang asu pu dak wam lo, na pu bang nilip pai lo, nasi pini Karbi Long akija CM tuli ramrong hang akihai pantami tuning rilo, ini Nili tum do anak kipen tami mithang along le ai di an tami chiwar pen la nili po kisu ki media je fan
stamina nilitum pinaan ikidat stamina damlo alang li ningkan kithom plia kisu amasi nilitum pinaan hatangka damlo asi doan hatangka kidat doan tamin nilitum ciwat elo nilipunu tum pen antame alang litum aikpu cepaduk mate aman ki dipen tame alang litum doan at kiben tangka bes tame alang litum lang lo tame non ke nilitum lang imo wedalo amasi non ke nilitum hem ciwan si alang li phan bangge nilipo phan ke hem si bikok lo asi Karbi Long autonomous council la CM toleram rong hang alang li phan tanili tum ahin ben chuning rilo ke rap nang pi ikha po sinali tum hana chuning rilo la pen local EM sorjorong phar alang li phan tame nili tum chuning rilo la nili po akduk kisung alang li dudlo la si nang lista me dak nang lang jis tame nang lang tame kania bierong number 1 la ke chini lo nang li tum mas tame si dak wang lo tangte kupia kisung si kipuma la ke nang li tum ta chini pu la si nang li tum aphan ta chuning rilo lan halo nili lam ke so kisu ki media je phan pinaan doktor dum ke thana lens ta min litum alam war bisi litum alang litum ke thana teng se lang nili pu phan tame lang pon lo si alang li phan asu blog nang ji bustame asu blog lo si kisu min nang ji asu ke thanglam ave litum ARJ mun chi theklong lote la han lo a hiu jume ke pusin litum ning chi the pen ala asu blog nai tame asu tame blongot pusin litum than lo alang li phan asu blog lo hong krip hone kan ne blog pon elo asi lang blog pon elo tame alang li aduk ke dopig lo tame asu blog ke thanglama ve nilitum kachema tha damang ke yong se ARJ mo si theklong lo bote nitum ningarong partik ji bul bang se nitum chema tha dam lo asi alang li phan ke junun e si alang li dulo lapen alang li ke pu bebe ti voice ta me bitu le bon chon ta bitu ana chingon elo la nili pol pon adu ki dulu la si nili tum tame ning juk lo tame arnam da dulu la si nang li tum han tame chiling rilo la si pini nili po phan ke anokan den si pait logai lo la si pait ka lo guys tame la ke kinesian phan lo tame alang li akiso pik penajok labang so kichu yun tame aduk do pik pensi paita logai lo si labang so pait ka logai ke pasi I penamat si apaidang jok lo si non abang ke alang li along ke pait ke avedet si non bortoman ke alang li kichu yun pun tame aduk do pik si asap sap si alang li an tame chucho si munit ke an pensi ejakong do cho si ananta chun e siri asap sap si alang li chucho la pupulo tang de alang le kireng ji phani ko som no asi pina an khachong kreng alang li dolo asi nili ke lan pading dam un e lo asi ki thegi ding akija tam han ta me puthot chuning ri thu voi phil nang ra bek tha pusi nilin men lang si nam theng ton kon ko Kedamdang chiti ni pai krit rok siarni lakhai hini ambreng amasi konsensi ke parlopon phusari rong along arta ki jum hek bangathom klim somaratum fisari long lang chingludam men apran kedam juyetum mendarson terang lapen ki bhonti rong hangpi tum asupi cherop angelica terang pi lapen serenuka terang pi lapen arta nikan sirkevel lang pasi pachini pon lapen ki induda bang phi bangke sembala songja teron asupi andronesia teron pi arta nikan troksi pusi pangthek pon Aniwang bhomkru ani bangkila bange thom klim somar thomba arnam kardom aphan church hem dun vertiti voi fir sami kedam tang bhomkru ani bangkila bange thom klim somar atum sami church dun dedensi hem de koklo lapun ke rongara tumta church ke dun laba phisi la bange thom klim somar atum sami anarlo pormalom phang ok bu pena jogmansi fishery long lang chingudam hutsi la bange thom phan sami apran dam nang jilo busi rongara tum pen pachini pon twin sister namely Angelica Terangpi and Saronika Terangpi. Both are age around 9 years old. Along with one of their neighbor. Her name is
Ador Sunay Teronpi. The three friends asked, it was very hot yesterday. Both of them went to bath one of their nearby pond, and it was very unfortunate. Around what time? Around 3:30 approximately. Then unfortunately they got drowned. The parents tried to search from 3 to 4 like that, but they could not trace anywhere. So in the end they came along the pond, and luckily they found the dead body there. Now one of the baby was already floating, and two more are they found inside like that. So when you found the body, there was no more life anymore. There Completely? was no more life anymore, but as to satisfy the parents and their neighbor, their relative tried to take the 3 children to hospital, but Which hospital? to Nili hospital. They tried to take Nili hospital, but on the way, on the way they came Okay, back. they came home. back. They returned back. And regarding the incident, the local police officer, IC sir, also came to inspect the incident, and both the parents clearly defined that it was a total accidental, as they don't have any enmity with any other person, so they are convinced that it is unfortunate, so they don't want to file case to Thana. Karbi Longri Abirta Council ang non kikhibom mari kangni bom Parivartan Sarkar mati BJP government atom pensami Karbi Longri ang kangalong sami Parivartan dun si mati ciladun pensi rong rupanda cingthudun lo pusi alang ni tumpen mai meeting long sabi jai pon bon sabi pinang ana rong rupalong ki pini anda mesen tobar ke vi kachladun long ni tumta dobom lang lebuson tak taksi korganti MSC konsensi ke parlopon teke langjun ehichi adung headlong kedu nupak kiling rong ratum bangki mesen tobar ka videra jogsi lebangsu hawra ratum bangki rong rup ka celeng ji phanta pen ansung pon nanglo to work hinu parpi ga jogmansi klim somaratum toglang ga charli ji phan ke dam ke bang lapen ke suk yun e tum phan ke pon ka chewan tham pen ansung pon nanglo Sarkar atom pen ke Karbi Longri Abirta Council long sami nang chilar bomlo voi fir sami lebang sorong ato war bangi pini arni anta chilar pon dek thidedlo asitina sarkar atom pen sami lebang so to war phant nang salam pi pon pu lapen nang salam pi pon vek tha pata alang li to pen chuni di pon bomlo voi fir sami pini arni anta lebang so to war bangi silam pi pon bang avidedlo la so jok pen silabang so hawara ratom pen sami non ki khibom Parivartan Sarkar atom phan sami lebang so to war nang salam pi pon vek tha pusi alang li to pen chuni ri pon Kiling arong masinang litum panang chopalo ali ke hingno a joini sin litum nang litum panang chopalo na chopat ike kiso kiun itani litum ki dam ki pohita na ne delivery pusita dak do wasu plot tani litum dupik lo Sarkar atum ni bonai pede adama litum na sikisung lo nasi ajada bidi pen pusita me litum han la di ni bonai pita pusi tuning dilo ni litum Sarkar pa punrobo sorta suselo ni pineho nilita habi hoi lang pen non niliki sarpitu ando jo non anda ali yemi dunlong lelang damlong lela tiroi dunlong lela nasi Sarkar panda chuning rilo ko pia posi tumge ali ke mi dunlong lilo ma itheglong lima pusi ni tumge chuning ri thulo ipin nom alom ka chingkoi la ke non het jong lang ho hop tan da bilang ka chingkoi thurun ipin ta do lang la so li ki dam along ka patikung do het jong lang la ke jo hat dat ho kiling he ma lang Antela soat ke raju tu so pan si chuning ri lo council chairman la chairman raju tu so pan chuning ri lo ali ni bonai pinang po la hen lo nili tumke la ali tu le thot lo nasi ali ni ki pije phan na ni tum phan ni kapidam mi ne pati roi mi ji phan kisu ki un e ga chi pon mi je phan nasi uthot chuning ri thu lo
la dorsing rong hang sa pham ni tu ma ni ni ke bu je phan la kling arong no pak kling arong adi nang ke bu je phan chuning rig loนี่ลิตุมแกนี่ลิตุมาตัวอารองโลปอดเอาหุ่นเป็นเงจิลูดำไทยพิลูดำไทยเป็นแกติปฏิกุงปัตุปตับตาดูตาให้ลำมันแกละให้ลูกละเป็นกิสู้เกี่ยวนี่แต่Sang si pini bangsa tuar ke hinu pe. oh non da la bangso non arong pati bang dadu keturu ne bang dadu oh Si non ba ko sona tuar. Ping tanong ke black ping sing nitung ke neng ha. nili tuma bang ke black to pink ha da black to pink le un e poi pha ka ta me la bangso arlong panai thim ye phan la so an le nang pi unan da la sa li tuma sa ga yu tu so phan tuning di padikrim la Nang itu arong no pagaling rong la pen korgan thi constituency aga la pen korgan thi ben ke la ili tuma sa raju tu solo non hala da chairman council ben da man bom lo la si nang lang jimene ko lang lo ba nang lang bom lo alang li rasa tuar ke salam le. la ke la so la bang so along thok det pen ta mane nang lang li pin bule pudat da chok lo Rasa yang nang itu. kok mane la arlong bang si ek dong puamat Ako nang itu mata thai iklong lo mati. la pina rular sular da pakoi paprai da ave na solam iglo la si hala pu ben nili sar tum hen ge ting tuning ri gang tung bang ke to sen griver hetami nang thok hek ba nang thok ve ka som de pu si nil tum hin rat men ge tuning ri dun ge la helu Kedam tang chithi de bai khri troxi ajo porphai khri sira minute thongke ba por malom pen hawar kher ang kangalong menment to mon cutting ke thike jaba jok pen ong dung hemrit kana hogdun Labangsu tumon cutting kar japon kahir kang tangaraga joksi utor borbil chiru rong hang ronglong pen ki donner ke ba hemtun ki hinudun thailo lapen an partala punat thengpi tengprang ke krepen meri hing anu jok sami hene don lablo bon sami labangso tomon ke thikar japon along haverhat angkang along pen sami hemri tomon hui ke krebalong sami muni tum aring hu kisu laban ke pargidam bangabelang pusi birte ridun long Pinya dabai bertabang ki lan ban sikang ton pegilo do me thak me kardom